onyankopon na eka kire Israel for ne say kwan amutu mi nsisi mu ko edan na chi ye baabi wo dan na chi eye nya aba e wo niemem na sa wokutu ye wo yi a wo di akata so Ewurade onyankopon na mo banim o fra banim se o tu atamfo afiri wanim na wa ma me hu ani wudie bi ama na nsan afiri ohu anko enti ma wo ho enye kronkron o kenkan Ezekiel 36:25 ye nya bren kenkan o se na me di nsukro gen ebe petimo so enti se wo ye Kristo ni na wo ye fia Bible kasetia yakopon me o aya kase cleanliness is next to godliness no sa asem no nya bebreka nanso eyasempa yeka Bible na kan yo baabi a onipa wokuto a wobeja onan kura no nyame ani di akire ti so ye Kristo no de oya ne miaye baabi afi to pre no wan ne fi wo baabi afi to pre no wan ne fi wo wo tichire rubber bag im ti se gobe na wagina wo dem omo new site no na wa to na braste agija nan people there seven and no fanche edura no pa ne siwa tim se wi ni agja nan pani ehun tutuo se panie babruchi kwasem ya kan we ya babru nyame na me kan Deuteronomy 23:12-14 in kwasem o se se wo koto a e wo ban na chia paba uya kataso na wo awurade onyanko wo bo wo ban wo ne wo nenam no wo ani wudie bi no wansan afiri wen watamfo animu ankwa amawo ti ya ho kronkron ene yesu ade afa personal hygiene in marriage awademu ahusiesie de bia ye ka de akogene manko anso emema anso to de bia musumnim huni kwasem ade bia ba so ese frɛ ni BJ me de me modi mu amoye bi de mu ni enie emema nyina pe sabe wo hwe asensobon na hwan ba ene mmera ho ene mmera no mesei emma poki ya wo hwe asebon sam emema titi omo nware ye entampom bosa so si the bi omo nwale ye ti obehye ni nyina na wo tworo hwenhwem ade mu mo kese no no asa fa hye na wo pipo sa so a obeka se ku konfobia so ye so a ye de pipa moja ne ye de pipa se ka so asenya apro eni pa bi hu pon wankasa ti se fu so wo hu pon sei oba she me se champon yesu no me nana e friend no ma Mary apia baby obi nyame fa ne kransie yi achemoda Freedom Store etisenka kumasi apoku trading me nana bema udu oda na ka se Freedom Store apia santa me nana bema sa nana no me nana bema no no ne maame yesu sa no ne mani afikakra ye betena efie anim no obi kwafoma no ayemre no o se no wo ba ya ati jaman kom ene ewura bi efre no atoa ebre me ba ko bi kan o me nka nkire no wakoya to bra na me nkire o na me tuatua me ka pia na me nana ne ba no wa yam ne sa no wa boboni nkronkron nkete no wa de agu apampa so ene la me na mokromu ni mapampa bi omu ni mapampa o ma de krefre na pampai na me na na de agu apampa so no de si enchensen so na wia na bo no nsuo mu na ne yi de akosi petom awia pia ne de abedi ho ne kwasem la me na kro ne di ho da bi ne de abesi adi ho na de na wo na wo ho bo nse me maame na fofo aba me maame wo na me maame achichiri bi no de ama wo ebi wo mu di nkomo na meti obi wo bo so ka kire me maame se me kun beba da se yo nti mame wo na yi ni bi no de ama no ti mi nyi no na me hu ade krodifo sa de na me na ye no ye de to ye ka se ye de ade atoa se wo de kwa na difo de kwa ha age se unya sanitary pad anasa wo motam achu honsuo the babonten uti what yim yifi kankan yifi kankan ti wo bewie no wa ye obesima wo ho ahye ti yen nwaye no mo ye nananom asiesie ye nananom sheda etoto ye ewia mambi wadaroma ye toto ye siesie ye me ye ma na me nana sadi we nanti mi nyi ye no me ma me kotra bro tira mi nyi na me so me ya abai wa me si so na me so me ye bi
me yes ade ndo wo kofo ma na makra ubi na maye na me so me de jime na fofo no me toma wo me de je wo mo difo judge opa wo radwa ye dware na dware come on se me kasi dware na dware tenase the dware Yusuf Franel de bia maka ade na mo friend face town no oba pie se wonya bida wo niemem ade na si ajapade mu eno nchenchen ne ho na ya na fi wo etatai etinyabotre fa Franel no fa fifa udane fa na wade afifa na wade afifa na wade afifa watwa ha mu enchen kama wuti akonwa so na watwe woto aba akonwa na no na wajapade na pie na wo bonsu ogum wo wia fa Franel no pipem na wa hu mu se sente na wote free mu ala ya tetema ya kasa kire mmema chiuma tuwamu waso achi me se obroni pa bi wo wadifo nanim duase nanim bon ne kwasem di pe na kasa chese efin ada nanim wo ni pa bi ya hwe ni padua wotimi se fia kasa ada nanim dware twitwurentam wa wo betimi do safa ha wo hia wotimi se sent kora wasem eni pavon waso ati wo motuam wo nufu ase mo am wo nufu akese no ehye ohini moa oh God la blue me bre eti yesre be me pie no wa obadi ne huni anani nye ho woni pikura ye ho yi personal hygiene in marriage e wo bible room awuni die so ka Christo somo ho pe pia ba ne yesi ho pe pia ba ne yesi ho environment eni edi eni ajanai ofa akwen no akone Kristo ni a woni si wirem woni ne anemia ne nananum baby omubu anemia me ai kra woni kada etu de bia woni si baabi babrum pe wo hopon obofo mesrawo abofo no mu use scent eti na bofo bia woni scent na me kan ya wada for bofo so use lemongrass eni peppermint ne not mekano etu hopon a bofo mesra wo pom no abeyu ya de ompai ba no muaye no obeja akono wo po sei pa mamoni ne dudua wo de adifufuo hihyo mo hwirem emai bi mo hwire be sei ni kwasem ene ye di ka fufuo ene ye mehihyem etu ko titi utrum ti particles kakra anka mo aye hwemu hwe mo me ka no kra nkyere nipa ye tetemma ya kasa chemema personal hygiene in marriage na kwasem di wo huni konim dware shevu obema bi na japade so nwin e che bolamfo bi nko ne friend kumi enwi setieni na abonchewa wo de ye de obi o sana mepe oba bi moto munwi na tete ha me de sana mepe e tanye enemri sebi ni bia be ye ba otwa sudwie adai atunkosia etwenkosia eye dia na nwi na gina ebon anu asi be ma gire wo dwedwe e dia pay wo be ba last time na kwawuro na ne yawo muso esi ma me na asesela I am burning baby. Oh yes, I'm still burning. Mom me judge ma for me so odom ko therefore e ara usem because no aka no e mema ni bi omuntu me ka e na de twa to halitosis enu mu kan tutu papa kesen ai so bi a wo kire kwae na nu mu bon so gira mani mu kire mo kwae uyi woni enyi jatebru wa bedi hia na nu mu so bon utumi so kase kwae master wonu mu bon no o fi apro na kire kwae wonu so re gira dom nani twitwiri wo se obi esi twitwenti de bi o na yire kontoka kwasem we dwale twitwi wo se keke yeni so isi no baby fry say wato singlet mu na mani ku de bi adadam de atete no a ena se de ebe yi o hwe ni mo no de sen ho no afa de atete David atade dada no se de mema wo ho therefore ye ho ye am ho ye yakono musum ye sai ho ye yakono se mbe ma pa ho machi na wo bossa sauce white wo de ada na wa sole se wo kodjo so me ade e me fa no ne tinam e wa pe me am ese ade me fa no be ma sole a machi o se ne boxer shorts white na me hu se ejinam boxer no enya hwene
na boxer no ankasa nso akono ni pedua no skin no efe na nwi guani. That's right. Yen so aye efe mo yesa na mo de mo pese de bia ma no na nsisi ho sebi usu ya fansa fa uturumu la anum na hwe na hwe ubema no uturumu la anum ya usu fansa fam na kakra ena no eyese utunka me nua ba ma bi ofia opene se na wakwa akone na me say me boni di wo kone osia na me say na ye yusunsuo ayo se na ye mponte tiesa outi e ba chichi uturumu enwi no ebi betumi achichi osie ama na me se ma menka na me ana meka ekwasem so wo ye dwuma wo te bebre wa dwuma mu a se me say ai betumi afiri ha 80 no eye se me ba dwuma da bia me nwuma no me kwadrose me ni obeka palinani because me che wa dwuma mu ti bai tu mu okono ese me sa ko change me go na me ye fresh de bia mu wese eti yasere muni mu huni na huni die e ma wade so eso Mr. Champo yet moni adwuma kaza chire me ma so mame nkaka se wie nkenka se biem enne awade bia ya egu bia so mame ka se wie yi ebia be ye boko ebe so bon dodo won se enne no enipa ni adaje na se na so mame aka no ya mame no ne ye nananom o mo de trase a chire yen se ne yesi kwa ha se ne hu si ya wese ansa na wakoda be machi ya be se wa ware ne se wo kwa wo mo chire se na so mame eka no aha ya kwa wo yetimi kan se bebre obi hia ade ne so best of mame wa obe che ni nyina direct na ne ye ka ne se hunam mu no ma be matimi ka chire wo se woni de opanwi minimum tribe bi a ye wo West Africa wo mo so mo de mo pe enwi ento ba mo to mo nwi ubi bi so nwi ni nyina ye se wuja wo pe kura no a wo de treme ne kakra na se be se bi owubu nso wugu nso ni nyina ne bitimi ejejire mu na dura na dwonso na se bia wo kwa akoda so se wutimi di ehwo no mu ni ene ne me bebre aba a ewo edwomu anase store a ye di siesie ye ho ento so ene no emani bi eni adaje enipa sa wote wono mo a ese ohun se enkanka ye mai ya de no ewo akiri no ye won emframa enta enko no mo ene Yakobon so boy ye no so no wodi anwa pa na wodi boy ye enti eduru mre bia wodi wonsa fa ho se ye bo se na ehwene twame kanka se wo ba adwuma na se wo cha na ehwene twame eno nti ya sia ho no mo no emframa mfa ho enti nchenchen ho no mo ya aye na ti ni na ti yo no ena ze se wo ba koto anase chese wo se namafo no wo hini wo mkunkon wo sei ena wo mo huro ma se se wo koto na wo tunsogu wo bomu a wo huru mu enom ne ade ense hwe na anya sa no a ukwakoda wukru wono mo akola ketuo bi obedan obeje no ena edemu nso so no ahoni die no eho nyina so ekọ no mo sebe ese ne na wo hini ka no ba ma eye no hu nitia ne yire ekon do no wono kwa be fre ball no am yakwa akobo enya wo be ma no kwa na wo be fre na ba ma sebe wo hu nyaya ebinim hu nyaya nkasa mesra meka wo nyaya sebe oba no obefi wachi wuti anye yi a no adwamanfo a oba kai ne ex boyfriend eno ti ne kan se me die hu ne sebe man so no ye die hu ni enti edam bedsheet bi ho no mo a obi ne okunu da so a asene papa wo ba ne be so je be ma no ntoya anase se oba ne ntoya je se bedsheet no na omoda so dabe awade enware ne sa ena se mpra kwa na twe kwampo ye ntwe ne sa se wusima ne ya white kama na bibia etumi ekoso na saba ko eni se mpre bebre ne edemu no sebe wo ba se oni okumpoko edan se na wo hini kan ye wo enima bia ya ekura ye ne a sebe wo de ba pepa wo ho no ne ade ema sempa na wo mtibi ya sa ade no wo pentam yara min sorry wo ja no ho ya wo na wo ya dabi eso man ye neat eso man ye akono mo wie no pepa bibia fefe obi doctor bi ko wari obi di ne ba Ghana ha sei wo ya no de adena che ne so nya ase ne so waje wani so
nipa nkofo on wona so pe on na no se wasi wato so e na wode ye adwuma na be ma ani agye ho we de da bi ebiem so no ye ka ahonidie so a efie nso ka ho sebi wo be ma ya wone ne yira wo nkoda akoda ntimi nkod WC so be sebi o chema pot na ya akora no yuso no wo be ya wo nhuru mu wo nye bibia neti so basa na pamo be mafiri fi opo adwuma kora o ma pese fi no enye neat ne mo so do woni ya wo kropo adwuma utum ka na wo ba fie eno ti ne ya ka ne se ahonidie ya de bi ehun ya pa e ka awade ho apart from say wo nipa dua no so no ne yakọ mu so hia kitchen wo no mo sa na ye no ejade no eni aduane no ya wo no ane nche obi yo nesu ke beto aso yo enti ne pedua no obo on mo so hwe nanum a wo fe ne sia chese asire ankasa asire nchenchen se nyina chese wo di kwa wo nanum wo mpesi twice no kwakwada wo kun achi eso susu no opese wo kun ene je no ho da bi ena wo bema bi won so wo abuse tram nanum kan nsan epamo emefese emai eno ti ne kan se wonum nsa obi ntimi nhyew wona so ope na momu no manenya akono se obetwitwe wo sen na mokatre ma so no na so ne fom nyina esen no enumu no eso ne fom ese otimi ne brush ne de etwie na ya akono na pampa ne de se we se mnya ni pe nyina ne betumi egu aware pa titima kasa cheme maja jaja radi nshirawo na awian emementi ememe bimu ni yehu ni kura mibusa mema say mema dodo say na twitwi o mo se empremienu antwi ansa na de achi koriki bible nso ne niema baro pie ye nso wakobro so awade pii egu eya honidie ntia ye besere mema say mamu nwu ye nimu ase mama mo ho nya akono judge be me betwa wo emu wo ho ni motuo mpa se de besi ahyew no enya sem ketwa na mebusa mo se nti sa be man wo ba bia oda na chire ni motuo mu achi nyina nso no okodura onware ye wo emema ye mpadwade kra tafrija atin komana yedie no ye mpadwade nso no ye koduru fi a e fese to hye mai so na emwa ebi abrampa so oprapra no e kama senior na abrampa de oprapra no na maso kan na bi o me find average oh yes ye kan adwade a emema ne ma adwade che emema ye kan no kronkyere nipa so enti ye besre say ye hwese ma no ni omuhuni no ye emema nso no ye ni ehuni ni emfa nhia ma no na ye sre ma no bo sei judge Diamond emani binku omu yusu sese no jene dos jene hydroquine Ivory Coast fonku otwam sei ya na hyew eku ye papa owura dem wana ne ho agye ho yesre mo bia mpoma yesre mo eku yen oba betimi aboniti sika no kura bia ne kunu de ama no so wonsesa ne tiri ho na otinitirim otim no ohia otim no ohia otirim bon dodo sister ye wutiri hu yie na judge na wo kan nipa omososo no yesre emma na mososo no sabio nufu asene mu ndwale ne yie emma na sabe mutumu eyedu no mutunka mu no muntwitwi ne yie na ya na hadwene dodo obi o ha eso ni modu o je fans sabe ebon kwa na ese abeye en fufuri ese ne kankan BBL ne yeso mturu mu bebo dodo na sanwa no na enane trenfa ho atumu mamu mabumi o mo makoye bie ya ye tete Maria kasa temema we ye besere to bo ase na dware yie oba bese yatimi wura dwaye 3 minutes so no pia bonten e de dware no one ne te sa akawa papa jaso no oba woni me dwade panka twade bi fa twetwe motoam na motoam nye hwam ye besere mo pi na me da bia me ka me se me ai bi jam ti wi se mi sia ba ade am di ka hwe won ho ne se ene o mowere oba besia ba so ba ma o mowere nam de hwe ba wa mbo were mu fi wonye responsible ba akokoda oba besia se o hwe kura akon no na duane na judge me srem ma na wiei se sabio mo pantene ya musia
ɛyɛ momfa mɛsɛn abɔnten awiem momfa mɛsɛn wiem na madam mo bondodo wo mu ɛhyew wɔ ho wo sa kɔsi wo panty a wasa de akɔsɛ dem yɛsrɛ mu pii ya na ni ne nye asene nti ontimi fam pie enso mo makɔhoma yie no mo ntobi kan jaji obi mo ha akɔhoma no ekoyi o na so ye fi emema yɛsrɛ mu boxer shorts no yɛhyɛ baako a day Mr. Singlet no boxer shorts deɛ pɛmɔ emposa wo hyɛ ne day kura na emani sie no boawo so ho sɛ na jaji kan obi boxer shorts ɛyɛ baako pɛ baako no wa hyɛ ne bɛ 3 weeks ade na wo ma wo yere ana wo girlfriend ho kyere ne saa intimi nkasa ontimi nka ka bodu ya hyɛ fam ontimi nka so ade ehua no na jad yesre ma mfa nkwase asem sɛ mehua me ebi mo nso sɛ na wo kasa obi gya ne nan a ɔmo mo use WC e wo fie an obetumi agya ne nan ɛyɛ on flash enkoho ɛnɛm se yɛ wɔ yɛ nipadua next week yɛ bɛba environment ne ahɔ mo a wo gya yɛ nan a yɛ flash ɛno so yɛ bɛka ho asem an judge wadawro ma yɛ bɛsrɛ hwɛ ɛnɛ perfumes ne ade ɛwɔ hɔ no ebi ɛfo yɛ bɛsrɛ mo kodwom na kopɛ bitɔ ne yɛnya yɛnum a yɛ de bebrebe no ɛnɛ ma bɛsia rensama ɔbɛma bɛkɔ no ho korampo no ne nse tufa no so hwɛ nkwan bi a wodi nra anadwo a wode kwakɔda nkukyire yɛsrɛ mo yɛnni yɛhuni ebi wɔ bɛma no ɔntimi nka nkyerɛw but the fee no eno an egu a de judge ma me fama no nsi yera say prophetess nyameche basoa wa bin toto ewe brei onyame akoda afna ode no eye adwuma frɛ no humu semu biada onyame nam so case na ndra o frɛ ye no dan case no nyameche strike e ma papa no ade oduaba se wanya nton come on nipa no so son dan na nyame cha akɔgye efie ne nsafo ade abrɛ no ade ɛkye ya nipa no so onya nton dan prophetess no kola yi na nyame de ne frɛ no ti mo am wabro chire krata asɛm bibia ya bodua India nyame che nyame be fa so be dane ama frɛ no 0535 897 699 0535 897 699 brochefo ya mo fa number ni ewia na mo frɛ me personal line me ewia ya na me so mabre o pepa mo chew e chamfo ba na o se ya bia bedwane se yen kase mu pa na ejeje wo wachiri kase wachiri bremu ko todwa ho no santia na sensen stroke gonorrhea na won kekaye ku kase atu a wo se enwuda dompe na wokro no mu kura pia obemia ma na wu omoden aso be hwe chamfo ba 0244 988 chamfo ba na o se yare nyina ebedwane healing point ba wa kwem ko sia da bia no nsiampa mu kopem no so pam adwada ebebo repeat ama no nai yade awdo nyina wo chirim ta one platform awdo nyina so ubenya yen prophetess Elizabeth Faith yes nyame afana wo de ne saka na ma ne tumi na wo twem no nketwa de sa yade akase akase a ekum nipa wani oposa wo hu ade wa chire Burkina Faso Sebu Bakari Abu Afaso suro kwa chew onsa tentenche wo nan ayamkuro sasabura makotodie kekabo mu sisi achim wo bo wasa enko we ya abosumi be pie krotoa na sentehye wa eno so jeje wo ba ne be ma wo to de panie bia ba wo wa ene awo no beba sesi a ye wa hene makokoben eho ne ebutu enkran so tu mante ku janche takrade anaji police station Bogoso American House ye adwuma fidwada kopem memene da 0244 583 859 na 0275 969 414 Oboy by medical research center what do menu fit and fifty will be wabeti no kon twentwa ya na kwan ayetchi na sie tintin pa yeden tene wani yegu fom ya adwuma kakra bia na wabre wo kidney problem awo mu hawo stroke nti afei preke se powder mojare kokete so awon onna bibia na wa yefita eno so ebo sisi we petu the headquarters on Kransa Adeshiman off Ejura Road
Bomoden say ubefre yen na oni ato kese 0249761508 wasi wo pe security man wenye mfinhye aduanan na wawen asase anato bomoden frɛ 0558118188 wotun salon bi ewo Swami aya Swami farm yard ye ben Swami municipal new Swami farm yard ai we ye container saloon and nyina wom complete oto ya wo ye adwuma 0243 585878 0596 031586 promutre mu so abaso mpafie ha ye betro mu telecell yes sim e Vodafone yes sim na ya dane ye na ye de etise anoma kodia wawo na wawo hunu se ne ntakra na ye dadanti watutu aguwa woje fofra nya hoden saa na ye di Vodafone akwa telecell na hoden na ye kese ye boa madwade nkra to ye de network fofro so aye simple telecell o se connecting energies enti bomoden sa oni ebehwe abomu Sarakoba Unisex Fashion oguso aye 10% discount no ema ni mema odantade slippers jewelry skirts mema shoes beds yeshe glasses sunglasses nina ye 20 bi yana so mpa fm ne die nimhye 0244 797215 Gentleman Dental Clinic ye wo se ne ye gentleman no wo ko hwese yade wo mu wonum bon si bubu wo ko si etutu wo se wa your friend kiss me quick e be show braces scaling polishing who see gold and answer silver now be enso edi amount wanu bon wo halitosis be 0559139582 kuma se abepo junction yo total filling station yo chicken kan so yo hotai enro papa TIME kamba say malaria onu mu ato na tumi di eno so bo adwuma papa e di amount time HH bropete mampele krodo so atiagu to na be ho asem 0244417669 we express group me kwa buchi ne ye Canada New Zealand Australia and Germany also kwa ko show Lamina mo wese talk to ni bia baby asendra also na eno so into me mo aso ko IELT and SAT so far ni na wo bebo 024900044 na ono so etimi abua emia akonkai kama edi ama polina etema na ono so etimi abua emia akonkai kama edi ama polina etema na ono so etimi abua wo awade mu die mfondo bebre akoso a efu nipa bebre awade nipa bebre wo mo ho a omuni wo mu huni na ye nyina ye nim se fi wo ho yade efi yade ye nyina be gi atumu a se nipa kora se wo yare a abra yare ne be chi wato dem pa wa utim se heat aka wo no wo pi abonti be dware ya na wo ho ayede ato eno kire se fi wo ho yade eti nipa bi a wote asase so bia make sure say wo be dey wo be di huni titiru ya wade a dey yetimu titiru ema bebre ho na meboyie ema bebre ni wo huni wo ma wade a wo ye dey wo te ase titiru ni nipa dua mu ankasa emema pi complaini me yiri ni huni ensam ni bi ho age be ma sabe bi a nani mu asem aba obetimi a kire mu ankasa ha ena ba ni huni ba obi wo ho no mu a na ode nam ehye na dwunim se ne yiri ni huni ba to ntimi nka oba bi wo ho so kura ni kunu ka kire no wonfa so asole anopa na ntuma bo mu sabe ntuma ikura ebo mu kura sabi o ebi kura nya dika head anya neat bia ebo mu na blush ehye wanum na wote compound house na woni nipa bebre gina ho na mo yedai mu di nkomo ade a wo ye no be ma ne mpe by still no aso na wo yedai ugusu a wo ye no ne nkyere ahunidie na so fuma me ka adwade oba besi a na oba warefo abekọ adwaye 2 minutes ube wan se nsu agu wo se wa wo gina ntenten na ye ka de se wadwale awie to bu asetena se na udwale yie dwale ye wadwale ne ye wadwale
se wo hwe wo ho na se nka bi wo ho a enne enema bebre aba ye de ni siesie ho siesie wo ho yie na dwale wo ho yie enne ye tete maane akasa akere mema eya adesua na ye nyina ye dai ye sua ye nim se enye dan a enye de obi anim na obi anim na mmom wo fa obi die na wo de ye de wo de aka wo de ho wo pe face star wo se de so maame kire ye no a wo wi a wa kokoro wa de mu kama adwapade no so ye adwapade no ye nim ni kukurumu kama fa wo se yim kama wo wi a wo do face star wa pepa wa de mu wo tonka mu no titiri ya no mu a ye to so esoso no ye dwale ye nwale yiye wo be hu se wo dwale but na wo nwale wa wo tenka wo wi de nim se wo wi de nim ye dan ebo kukurumu kama emfansuo cap baako enkodwale ensuo no enye dan a ye nto ye nya ne hwe ye tokora ye timi to enti ye mpensuo a edo so ne ntimi nya da ye nya ne yiye na IBJ ka se panties asem oba ware for 10 bi asesa o panties mu na o panties nye to da kora wa wutimi se oba bi ho a eno nti na ma titiru dodo na ye si e panty a ye ntimi fa me hata abonten no enema ewo mu ni nya asem ketwa na sabe o panty ni mu se e mono kora na ni mo nyam te sei na asan ye dada so ho enti ye ni 10 bia yesesa ye panties no cause doctors na me ati say panties no wo hyecha eno so kra ma e kan say infection ye den e banyan ma ne ye ho enti ye momodin si e bedi ye huni na titiru awade mu de ye makra titiru e ba bi ho kra wo hu ne makra ho siesi ana ahuni di a ya na enkoyie na mom ne ye seren say ye ni ye huni na ahuni di na e wo ho a 10 bia ye de wodo ene nkabo mu ba so ma me da ase Diaje udi asembebu o manwe mu papa ba wi amichia o ni sofo ai awie wo de TV ho ono na yere yakopo nhira mo ba sintia ma me nyame nhira kama wo yese menka de wo akiri ansa beye wo yi eni so yakopo nhira mo jeje mesi asem we de okofa ba no bi atadi na dia e ma be ma ho bon pa eye nkronwi no nkronwi na wo yona no mene brebi won se na se jeje wada woroma me na fon kakra na mene brebi tra obi wo bona tare kama boni coat na me hu se bibi tana ha aso mene me se de ye mema na me kegu na tim se na da woroma onti otie ni nti okwe ya eye fi ade wa nya ai sonkronso kra na fi dia so afa ho adwa fi sonkronso taru coat ade otie no oye ya na me kan se won fa handkerchief mo e tete me to fa bepa e fi se pacha be ma so boni coat etina dwale na wa wo se wo dwale no wo dwale sen be ma bi won mo amse ba busu ko no nyina moto mu efi abeni padua no ho be ma ye new se ye ko private ya ye to ye boase e ohre ye ho ye nim o si sua sade no o si sua minua no mafitafo bi ebinom sabin padua sam mensua sade no adrobafo ebinom mama yesu asare because yeti wona nkronwi na sabe ye kwaba baby e ko private ne so no ye nipa dom ne koso wo ko ye won ti wan fansuo wo pepe kura won den won fansuo kura nyinjam so na anyemre teletro no ntimi ntobi etu de den na pepa woto ebi twetwenwi nim bra wo bedru fie nya atagigi wo blistic yesen uto blistic tensi to betima shun be so be na na sinum wo masasi ka wenti ho bon wo ha munye wo be ma ho pass wo do nsa fa wa wo be ma nchem honum akure ne mu a wotum se niam si so me bi o sporta ahemu no na arebesen ko efinti bra eti wo ankasa wo de wonam ho na se wo dwale na wo se wo dwale sese wo a wo nsan yeni mo dwale eti se yenya kwase na se yennuanum binim wo kire ye ni a pekerentam sese ho ntem na no bra sister ba ko ka kire ni kun se ya won to spray mrafie busumi nsie ni mi hu spray wo ni peduem adan oba wo se wo dwa se na yiri na kasasa na yiri nkotom de bra ogu ni masikura na kokoto because ayi wa sedie se wo to spray de ko 1 cent wo ho uko se dwa ya wo free magazine na akofie wo di wo yiri na kaka oni pede wo da form straight out da form fit and wo da form uko do fie no mu a sapo na utwitwi samna kura no tum se hurokura ma eto so se medwa na wie Daveni enfu trouble sa
ukodu fie sapona twitwiri ye no samna ma o se madwara wie baby so bon ye pa yazuntemi ha ene ye hwene ha wo hwene ye wo ye sei aha wo yi ne se pe wo ye se pe wo be hu efin bra nyadaje o na ni padua ne ye wo dia se de na Deuteronomy 23 ne ka no o se ade bia wo ye ni padua mu no manyame hunu se ho akono se ye nipa kwa ye pe ade akono a ene nyame so onimade akono pa so nyam ho kronkron enti se wotimi siesie ho yi o motuom o hwewase wo o to kwan no wa motuom ne wo twitwitwi ne amanyina kama afi so no yi wuti obodu se ye muyi siesie ho emma wona ntini wona nkokom wo to ase wo sister wo sa ye meme ye to ase hanom no ene ye to kwan no se bempeduasa se wadu nsa fa kakra bia wotu se niema kowuro a o mawure nim bema bubu mawure o bema di mawure gina ye dey ai ade me time for bema we gina mawure ejina me time bema we gina no mawure de koi sa ho hini nti abonche onyina mawure o na no efia ayi obed ena ko ba jese nam se he wo mawure na we gina wo de ena o se jamane na nabi na ne na bema bi agina de nam se krachi ko twitwa sa mawure no wo de ya dey akwa ketwa obedi wotima asesi ho yiyu mawure mu ma hunya akono na wonam ho no mu a obi ankamfo a abofo etima ba besrawo asemo ye ka ne pechesa no enye ize se nyame onkokro betima ka chese wokọ ajanan na se wokọ fiche wo mu a pa ba kata so saadi we jaju ni mabo otimi ye pa aboa okra ana kankane katane jana iso katane jana so ba kobrani wo mu nua na otu beti na afie kanama na woni nipa be ye pe no onso no so ane ne mia onya obalada so ane nipa pe sanatie ofi ne tunu obu sanatie ofi ho no obu sanatie kankane ni ne oti wirem no kata so do ade ne ho be bo ye no obusi valandam mesi onya odem ko bani esi wo so hu enti nipa yesu ni ye ban no ana menyankopon adwane afiri ho ekwan bi so ba wonim yo wo bompa ye no emnya beifo na ye wo uni padua ni nkoye enti bofo ntimi meho enti wo pese nyame bo akwa be so mesrew ye ni ye huni ene me jamba ma no so ye ni ye huni ye di ye huni a ebe boy pa me da se ye ko computer so adwadie ye ba ye pe enomele kwadwobo achi wo mu gina court. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Bees Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Bees Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Bees Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Bees Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Bees Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Bees Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hey, Sewa, me watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afraid na me beko. Men krata krani. Hey, any me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanyo chedi di musa no. Oh, Express Group adarmenti. Akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahmad for ISO 055-555-0067 and 0249-000448.
Prakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye prakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prakasa powder siesi nipadua na baakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 Prakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum if I shop na me sha dia o bag Bra ade ena so biem. na tell me she na see ba queen why me say Bra se the time heba mesha esia gimi ni me fiefo enya dia ba ko pe ebe so ye. we dey do this o fa ni nyina Bra se me ka se me di time heba mesha ho adanse a wiase nyina ebe te me nka enti se malaria wedra ni time heba mesha anya nu ko die na nu ato a wontimi ani die no wedra ni time heba mesha edwe anya ma oba wa fa afuro die wo ma akoda no fo anya akoda woni mfie dumienu ansa na obeto time heba mesha edwe ibi no hwe se wako hospital anasa lab am wo hu se wo agidi malaria ibi ansa ayo se time ni TIME time heba mesha afi malaria fever bi adani ziva ewo mu no ebe tua ubenya bi ato ewo over the counter medicine sellers any herbal shop to do na mu FDA agi edwadie nkratoi atom Bar Herbal Hospital, specialists in every kind of bone disease. Bar Herbal Hospital, baby, a son of a bia, and so Yageti Sapa, a dum yagi. Spinal cord, swelling of the arms, arthritis, bone injury, swelling of the leg, with reddish color around it, and so on. See, Bar Herbal Hospital has special ultramodern machine for checking of the body. I have tried them and I got good results. Try Bar Herbal Hospital. Begin Nat Kubina Edisi, Tudona Femi Bolare, near CEO Ma EIB Network, near Empire Group. Bia, minima yonko for Taji, the Sansobo Golf, and now make my army inti, Abribia, and my APC. In Fielding Sieni, with their cutting on you be prayer, Jidim, or Ghana, and Yamaname. I mean, Tinamia imagine say, Mamma Pumudi in Yame. Coa plus mixture, and Namenum, and the bois minipedia, said ye beya, the peduan bena modin, a quintia yadia. Fakua plus mixture and ne, and Fabua or Pomode. So, Pedudu Tua, Fracoa RMLC, Dumecun 0244 726 611, and NASA 059 156 5778. Coa plus mixture, and your mapping for, and my woman for, and in Quada when you're in fear domain. FDIJ Gideon Cratway Atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas Extra Long Sanitary took the worry away. Easy. The new Yas Extra Long Sanitary Pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident, stay fresh. Hi. Is this supposed to be that time of the month? Yes. Comfort. I got yes confidence. I got yes. We got yes protection. I got yes Extra Long Sanitary Pad for extra comfort. We got yes protection. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Utfata to fue, lead it
Liberty Conference. Liberty Conference. A Drew Hobiamu, where April edition. Food for thought in conjunction with Almighty Ministry. Also the X blessing. Genesis 48, verse 14. Almighty Yawadubuachi. When Yamiakua, a reabre, what they was Ragunis, war food for thought at this year. Say April, yes, I will Jubilee Park. 13th April. And no panusia Nayatre Srabain, Abo Sunya, Gropon Pai, Ajum Tufoni, MOG Music, Joyce Abuaje, and a fair resident worshiper, Minister Kwame Jedu, one of the best suit, Nayaka S. Blessing Noah, and one said, Jacob Osra Ephraim, Waya Kumano, and Untia Bia, and Nipase, who sent to me come Liberty Conference, April edition, on Yaminam Niboini, on Maini Yawadubuachesu, or the Pema, Nasadan, or Bronsam Sope, Nubenya Pa, when Yankrupo Trediampo, dear friend, what's it, Domino, Wabapro, Bronsam, Ajin, Kukurin, and Kaka, Wabapre, I want to meet Jaka, and the Niatim Wadabraka, Wabetina Wad, the Niatim Liberty Conference, April edition, Shannon Soon, 13th April, a Yadam Minida, Jenina Yeshia, our Jubilee Park, Kumasi, Onyami Benyami, Amanema, Ayanima. Oh, glory, hallelujah. Your response, Emo kwa baba perfect skin and body therapy. Make sure say bia ba ko a ye hwe ni padua na ye siesie ni ma na ye fede. Any perfect skin and body therapy. Enti wotie mi, se kutwanda wo ho, se stretch marks wo ho, ana se ne nso oben agi wani mafa. Wa don tattoo ato ho, ana afa se timi ko. Ana se opese woni padua na eye fe. Opese woni fu eye akase ni gina ho. Ana woto eye akase ni gina ho a. Ana se wotie mi, opese wo fu eye flat kama na etimi ekom na obi ehu wo tunta why is sexy dia and I make perfect skin and body therapy and amount or body have PM or perfect skin and body therapy a cry na wo pimples no wani mu na perfect skin and body therapy e betumi aye amount perfect skin and body therapy so e wo Kumasi Boshen Abraham Junction Accra zo wo su Akwadie Park Kumasi Bomo Boshen Abraham Junction perfect skin and body therapy be perfect. Yama etiefo ne ahwefo nyina akwaba adofo bi di o ma woda yentim free hotel na enko yenua ba Esther Amoakoa Junior any senior ye may Full Baptist School asokore mampon Veronica Fashion any Mr. Richard Amankwa and they wish you my is Veronica Fashion ma and they will do ma woda yesro nyamishra akwa ho sign kwatenten e de ma wo mu yenko yanim when su ye Mavis asida o nurse ni okwada so SG Angela Opoku ono so ye nurse ni okwada so SG ono and I wish happy birthday e da safu yin ase onyame hira wonum no momo mu free adomu enkwadomu no ano no akawan you okay Shelly or ye Amsterdam club member. Shelly fan club Shelly Amsterdam club member. Happy birthday. And they would na odo ba fefe pa. We are the family Shelly. Ya ma me no ni nkomo nwale ya mapebe maka me bia ma. Ho akono dodo. And then me be you di na woda misiro nya me hira kwa ho san kwatenten. Happy birthday. Emano. Enra ya papa odina semba kan picture no amfa kito ebi nto so me enwe. Ebeda yen anani etruo no. Ai ye papa yi Endra obai na ayare wosem papa na adofo akire do enra e maame ba akwa America ye friend no ma Becky Rebecca or New Jersey or the 1,000 cities efa me like so ena the Linda Monso marketing almost to me je IBJ so be for no so there so ni na amudi hu receipt by enya 4,000 wonderful 40 million in the Grammy free papa call no mami ojina so hello sir Sergio hello of mommy eja te say yes short most of mommy you enra mo ba call enya 4,000 enti okay besendi amamo na ye de ye kan say ye pese mo sade papa ne ko 37 na doctor now yes ade no mo ko hwe no ye se usuro pridu a wo krata enu abem no because se ho na mo ko na mo ntumi nka se oni records wo ho eye den a records doctor kro no ye no ne records wo ho
na yenkonkwohwe na mwa yen why okay enti mumma yen hunu se makọ ye hia ho receipt enti free na ekoya nso enim Ghana fo ne yadofo no wa brochirima mu no se ka okay so no de bi ya de bebre mu tie wie pe mema producer Abrampa wa send this kana mamo enti mumma ne number bi a de beto so amam why eba cheyo so mama me jina me papa no ene ne ma ne yiri nyina na madamase na mada sympathy for nyina ase edan se de my no me ho adwiri me isi a me no kaza me ho adwiri me by in fact because enye TV station nyina na okọ ho a e be je ofese se de nra ye ma me so ma me ne team ene crew ni nyina GFS so anya boten great omoye program ni wie. In fact, the Abba and Ukraina means sister. So, Fativia phone, you actually be a radin Shananamu. Na Yamame of Mamma, so the Megan a radin Yokase. Now, on my what the one day, and you can see a deep beer that Wakumaso. Mr. Radin and Peter Breco, a radin and Panomo, on your man and Moragenso. Ye empuwa Mr. Radin Panomo. Yadasi, Sofo. Abata yepa na wenyama Ghana mai ene enkanka adofo ayepa Sumpa TV so. Nye ni pe nyina ne nya sa don de menkan se yeshe na masi bebre. Ebetu sa na mo no so de beba bi ebe ma mo so maso ate na mo hu de anamo ayatu. Enti Case number 1. Kwajobu ache wafuanse kokobein. Wakwa wale waba pemfo. Oba wanyam wonene kwa wale ye. Nene kwa da ya guguswa. Wasi wa mnene kwa ntam. Waba ni kura du. Waba frisia. Wanene maami ye no mere. Wamani yebu wa mkune du. Kwa Day in court. Watch it and on cassa. No Mary, and any best frisia. No Mujada Camanti frisia. Tell us watch it and say, oh, back TV. So I would say, Slam. Watch it. Watch it. A dear partner, Gigi war. No better than your own chabe. And no ben treasure. And Chawaman to come. Oh, be your TV program. What shall be say? Mammy. No, Mammy. Mami nyabotere oba frisia oba ye show isua ye wo Bible ye wo Quran ye wo bibi focus ya snap bodua de ahe na wo pe man patro me de me pe bibia on pe Bible on pe we patro me be man me nya ne eh nya nyabotere ye akola ne ma maami ansa oba ha wadwen Shabira nkwese ubade sekura so ba kwachi ka ho betena se oba frisia ba kukodrufo a wondo tumidi nyinse wale be ma wofro waje award de be ma Ghana ha oba free etesei na me adum na so oba ma kwajobu achi uni no patro uni ne kwa be so be ba patro ni nua ba na de ne ma me emra ni nua ba na do kom na wade ne na wonyam patro na menyam na Ghana ha yama miremu no se woni be ma foforo bi nyamwa wutumi san ne be ma foforo san ekotena man patro ni nua ba na de ne ma me nti ni nua ba na de ne ma onu frisia na wonyam a woni se anya woni papa yi na nyam eye denti na wo pene ye ene ne koti nyinsan ene be ma foforo ne kotena e ho na mpese me hunu mu man patro na menim se menyam se a wo se na wonim se wonyam Mame, yomenim, yede no kure na ye adwuma wa ha. Nyesa obesole ne bo to say pacha. Mi busa wo se an na wonim se wonyam na ni nua baade wo ma no. Afedi wo se na wonim se wonyam. Memfa de ye firi. Frisia, memfa mu de ye. Ka no kure, anokure na beje nkwa. Na wonim se wonyam ana wo ko obo ache wona na se na wonim. Na wonim se menyam. Ana msi edie nti na wo ba wonyam woni be ma na woni nyim ye friend say patro e friend wo say wono no wawu patro da bi na wotwa wa yade ye twere yade da bi ka ya bo no da bi
watori mum dabi ne ba mawu na die benti ana woni wo sai nyam na wutumi jai e de anyinse no ekoma kwadwoboachi se wonyim nyina ne betena e de enti na wo yesa no pese mi hunu ho na ansa na komo no yato aso bi e komo de me ko ni ntimi hwe me enu nti ena me yesa me pese ye hunu bibi wo e de enti na wo yesa sama me na e de kotu be ma nanim wo ma me na de kotu be ma be nim o de kotu o pele lanim wo ma me ye no meli ena de kotu o pele eboachi anim sade sanyin sen no beja na aso wonje no wono na na ne wonyam ene waje asem na bi busa no frisia wonya ante masiw me say woni wo sei na nyam na nyin sei na nya sei ba uta mo twam ai late na nyin sei no na nya sei inde me refi na refi nyin sei no am pa try ena wo de koma oni we de kotenaye na wo sei no sa tam na woni na jai acha na me ni na jai wonyem ya no na woni wo sei na jai ba na nyin sei ne de ne wo ho ena o pele sister ka kire wo se wo de wo ba mani nua o pele sister no onim se wonyem pa cho de bi no onim se me ba woni wo maami ye no mele de na munim se wonyem me maami de no onim se menyem ba wa de na wonim ena me say eye die benti no oba wo ni be ma foforo nyam wotimi ne nyinsane be ma foforo kotena ho no me pese me bi afi amamre bi akomo de me nya sika nto kodokota etu pese wo no gugu so no hwe me ho na pese me hu edi enti na yesa ma pa cho no opele no onim se menyem dada no pele nim se wonyam fine wona wo ye oba eye dan ena wo ye oba wonyam no wo de call so pele ne wontena kire mi mu ho no e de enti na wo ye sa ana se pa na pese wo de nyinse ne be ma foforo betena ma me free ma eno pa na wo pese wo de nyinse ne opele betena wenya siri ofrisia eye emumuyo ye kasa de bi ye mumuyo a echiwade a ebo man ebi no wayi se oba be ma foforo mo ja eda wo yem no wotumi ni be ma foforo san de kotena e ma ne wo da guso wo ne ne ye nhihye ye se won hwew na wo wi a wo be ware wo wi ya maami age wa firi ne nsem mebo a wo maami no mele waje wo mebo a ena me ni mu fia ha muntu prunim so le tena se na de ba ntrase tena se kotra konwa we mu na no mele ba tan nso no wamla ne mu sane de ntia o katakata nani se de aso so bedru ha sesi a wani afra no no ma kire ya de kodie ntia ba tan tumi de ne ba pemfo ma ba ma foforo se wone ne ntena kaniba santini yesu no mamamra nsa mamre aye de be ba so ba me chiawo yo ende ewie ye de nchia kese e free Dr. Ba aso ye na ye de ama yahwefo ene etiefo enyina dane da nyina ye betranse a eya na Dr. Ba pese wo yade da wo so no yade a wako abre no titiru edompe ene kase mu yade a tena nipa bebere so ama omo tete omo bre no eno ene ya na Dr. Ba pese utie ne number na wo fa na wo di wani kire Dr. Ba aso ye na wo ba na wo beje ayaresa kan ye number abra ni abra nyina ye didi djuma e wo Dr. Ba ya so ye 0244 988 004 0244 988 004 and ya was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Ba ewo Kumasi atonsu agogo Abai hospital kakraka na esi wono nachi ane yewo enkanso ye was Spinters 18 junction ena awia ye tena sese ya ne amanipa bebere hunu udompe na okase na eho asem nyankopɔ bo nipa dasani ba asasi so no kase de dompe wo ho akade e wo se boban ewo nipaduanum eye vitamins etie wo vitamin D ane ye wo calcium eno ana bodompe ne kase ne ho ban ema dompe ni nyini ema mu ye dene nanso echachacha kakra
na se nipa ko na nim na se sa no ma ni nyina firi ho a na mama example bi say tete no first na ne ewe nkuro nketo animu a ne yekodua aburo no emiredu ne yetwa aburo na se aburo ne yepese dwan ne de ye dokono de banku a empanimfo nyansam no omunim die mu no ye bo pata no wo boche ase ba bi esoja eye jare enya bibia nti o empupo nwusie ne nwusie no ebekọ akọbọ aburo ne ho ban sade be ya eda bi du ne ye aburo na dwan a enhunu enu nti ne ma ne ye ne saa etu ye ne saa ema aburo ne nhunu but ukọbọ ne ba bi a ensem fata ube ye aburo no na moado mo anu aka unya aburo no ba kokora saa na wuni padua wo kasa na etie enti sa wo kasa no se ade wo se bo kasa no ho ban no efiri wo na wunya bia enu na obi ye footballer na wotwe bi osi park so ono opira na ode akohye obi se men kwa ya tomadu obi o sifiri ne mpaso a wo duru ne kwa no a ube wo se ne nan ye se ya na kasa ndompe no abu eyedi entia dompe ne hunu ena hye ni padua nim enti bibi kitwa bi obeye bia no na ni dompe ne kasa na ye ne ya ende obi de na ho kan kakra bia na ni dompe ne kasa ne tutu no ni nyina kire se eno ma wo se pagya kasa no ebo kasa ni dompe no ho ban no afiri mu eno na wo wie we nyina kira enipa ba ko wa asase so a okuta aban eya bibidro ade bua kasa ni dompe ama yade ewo mu nyina afiri mu no eye Dr. Ba enti awiai ebia na wo kasa no ayemre wonim sa ayemra bra Dr. Ba ho ye becheke hu nipadua ne se kasa wei wodi kosia a ebebu wodi kwa akoye wei a kasa ni bebu ni ama wa haban ayeyere kasa no na kasa ne wo nipaduam no atimi aye dene na so atimi dia kodi udwuma bia wo so wudie enti na abre nyina nche na we kompreni mikotodwe ya meya na we kompreni mata so ya meya we kompreni mihibo ya meya ni nyina agina saa no ma ni bebere so enti nde wutie Dr. Ba na wutie ya de ye ka kire wa wutie ahohwe se wudompe no kasa ne se be ye den ama hoden abamu a eye Dr. Ba kope a wonim die e wo Ghana ha wo de aban a Bible ne kan ye na ye adwuma no one ne Dr. Ba entifo ani kire ho na fe ye nhwew na wudompe no kasa no e ho atete matitiriw obi de wanya nkwanhia ama ne dompe mu abu oba ye de aban to so a emiri tia bi na ho ato ena no persista bi ba ye ho okache se yadro na no hye dodo na ne ba no opra wa ne sremu eni na awotwimpo enso akwara ne timida eten ne ho ni nyina kire se nimdia Dr. Ba wonti wahwe hu na haban a ebetimi atoka se so amadompa to a me se abrofo hwe Dr. Ba enso mu nya no efise omo ye omo pre no omo amfra ya me hwebi enti se ne yanya Dr. Ba no mfada de enhye nipa nam no dia haban to kasa so mane to a yenso yanya de ye enti obi ante na ni kire Dr. Ba so ye na fe wudompe na mu abuo no onsa na akọ na ama na ko ano nyame adawro ma ba ye be ni yie ama ho atọ ena me kasa obi anya adwunum ha ho da bia me ka cho se edam eye yade Dr. Ba wo dam waduro pa adwene no ho ka eno na ba mu wasi Afrika mu anante abra wo ka asi wo no odu nkran wo namfom bi adwene ne nya adwuma enti na obi timi hwe obi anim se ya o se maame we ahwe me wa anchia me enye nani no na ode hwe o adwene na ama wo so enti obi bodam na adwene ne se ya no osese nuane wo fom di ne bibia nkyira ne se ade na ofa ne fom no enye enti de ye ka ne se wo nua bia bodam afa ne bra Dr. Ba ho onya bewura ho a ye bem na aduro no enuduro no ema ne nyesenyi obeda otinani na dam ne ko enne ebi atwere yade ene ha omo he okonya adwuma so wo ya no otwa hwe ne yi na di da bia na no otwa huro no otofom na ne ho sei Dr. Ba sei ye didi no ma bibire achi ana ye bonsam Dr. Ba sei osraw fo ni kire na so ye na twere na wutwa ne yemo waduro na sesa na duro na ntimi anyo na se wude twade a ne nyina ye di wachi akohwe bonsankoro ne yi yade na ma no wanya fa ahudie nanso ena me ne wo kase nipa dodo aba Dr. Ba ho a na nketwere yade na edi omunya no ye ma omo aduro no yade ne ko enti wo yade na ye twere yade ye fom yade no wo de ba Dr. Ba ya so ye behwewo enne obi wo haw ewo ni sisim ni sisi ye ne ya me kire wade bi wachi kasa na wo ho no mienu bi saso eba fom wo eho ka usisi bechia usisi be ye wo ya enti na wo kasa fa wachi kasa na me chi kasa ye me yan kakra mesra o ma me edi a ye boka kire ye Dr. Ba
to anamon na fabra enya sa emire bi bedu a wo toto adura wo nom no edo wo behwe fom na fa usisi na chia kra eno na wo ba na wa sugar hye baabi na nipadua no nam baabi na sisi ne nam baabi Dr. Baase enka achi ma fo ani kire ho na wo spinal cord na mu abiebie yade aba wo chi kasa anim enama wo da wo na wo kokete so na abobena ni nyina no yentu ase ma wo ade a ye ka ni nyina eya haban ane editu ase da bia ka kire wo se de onim ye no ane ye kɔ no ho enti Dr. Bani baduro ye Dr. Bati media haban sa yade enti na de me ka kire wo se twani na fo ani kire Dr. Baho na wachi kasa ya wo ya ukotodwe mu abiebia wuntimi mfa nante afa usisi na akire ni nyina no yenka mom ne mfa haban entoto so ensa wo yade fi so obepie ya so ye wa wo be ma mefo emrante papafo omu ba ye no omu achiachia omu bre wo nipaduanum eye kasa mu yade ene ye se omu yade ade omu pema nyina agu Dr. Baho enti twani wa Dr. Baho na yenhwe obidie ye stroke yade na how etetew eno so fabra Dr. Baho na yenhwe ma stroke yade no emfiri wo so ena me no kasai obidie ye bema wa ye mere ewo mpam Bible ndaka oso okorie kwa ni bema wo kwan no ba dani de nyina wote wo no ama wo yire adwama mo no obo Bible si die suntudua na so beba wonue wa no akofa ba bema nya adwuma akofo ba so no ato Dr. Baase bra na bema no yenya ho adwuma ma enya de be so le na kina atofom ye ma de sa yade na ma bema na atofom na firi mu na fe bema na gina na no pa wi akohoma ya sa de nsesa abrew na bema no nya adwuma de wi ya ye si swakura ye mfa bi nka ho enti wa wo pesa wo bema ye adwuma no eye Dr. Baho ene wo so ba mesrew encha ne de kasa ni nyina eba wieye wadawro ma de ye ka kire ne se yade a ye bodin de ya modin bia no eya haban abibiduro ane ye de sa yade e bia wako ba bi wo kire wo yade enko emo ba mumu o ma Dr. Baho de Dr. Bewe ne se ubetu anamon na de wani be kire yaso ye wunya begya won ko ade a yade bia woni paduanum bia no ye de ho haban be kan ama ni padua no ne ho ato no ye number na edidi dwuma no eye 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 3482 Dr. Baho Kumasi Atonso Ago Abai Hospital ho enkranso ye was Spinters 18 junction fa yade bra ne mfia haba ni nyina entu yade ni nyina asemawo na wia de nipa bebre pati eye ba ye da obi ase ebusua ya mamu akwaba edemo aba wo ba frisia betenase fa aba na mama me na bra betenase ebusua for Union Group of Companies for also beto asase obe ha dan obe to dan be passport birth certificate obe tu kwan Australia Germany Canada UK na work permit da so a wo kwan ya so kwa Top Mountain dan num ko nani wo mun ko twetwen komo 0508 584 427 Boris B Ose proudly efie akoko no ho akwa nyina de den ne de mmere eye halal kremonia community obiawe bia eyeye obenya bi opoku trading SG mo share body junction oma ho mane so de F 0544444453 Abishop jewelries empempana de papa empopo na ne bo so da form ye wo mrom adehia market echi wutu now turn back 0598 585 219 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor 25 years in here why adwuma nam Lawson delay my capsules so agi mema tedu agina wa ma my mema prim say low sperm count premature ejaculation untimi nyunso ye wo gonorrhea syphilis join this typhoid ya de biada Lawson nupa ya so ahwe na ya gia tumu 0248619999 Lester Ghana Limited yen yedi amwase papa edi aba yede boa de aba bebre ewo ne ho ataban no wa echi emaniema nyina dada na kwa musu kama pam 0501 390337 Ghana Growth osi adwuma wo krom 15 to 35 years wodi ya ne se wo be frɛ 0308 255 775 Frisia
asɛm na mebusa wo no wonyima no me se ɛyɛ den no oba a wonim sɛ wonyam na enya wo ne boache na nyam na wotumi de nyinsa ne boache kɔtenae ɛyɛ den ti na woyɛ saa de no maame mebusa wasɛm yima no ɛyɛ den ti na woyɛ saa Felicia mebusa wasɛm yɛde mmerɛ na ɛyɛ adwuma ɛyɛ den na me se oba a wonyam no wotumi de unyinsan ene boache kɔtena ye wo bra bɛma foforo na ne wonyam adan na woyɛ saa na me se ɛhɔ no me pese me ho ade kora woyɛ saa de entira ɛde entina woyɛ saa Felicia de entina woyɛ saa wo ma yɛ sɛi omo yɛ fo woni me ma sɛ na wo fo no omo yɛ tele na no mo we woni me ma miensa na wo fo meka sa yi wa no mo tirinko woni me ma fo na me ma fo na wo tre mada boache asema baba wa yi ken o se na wonim se wonyam no kura wom be ba chora bi na wonim na minim bata chire no hu chire na omo frɛ why na frɛ wo eja sei ere to wanim ere to manim se Felicia anyam se omo de che na omo ba me ho wa ba ho no wonyam ndi sei na ekɔ ye bende na wo ka sei ana mka kyerɛ ne sɛ bi de nyame anim ni bi gina so kra kyɛ bɛ wa na me nkasa ti nyame boa no wo wia mehwɛ no to wo wia na ma wa ɛna ɔmo si you yo o wie no na wo hwɛ no nso ma hwɛ no o wie na maame na gye maame bɛ ya enu mele mo boache sole ne enu mele metranse enu mele maame aje boache je oba no seja wa na agugu so tena se akora no so nya akora ketoa tena mo fo nkora ni bia amo papa no enu no mu binti tini so maame mele oba ha ye wo bible ye wo kolan bodua shinap bibi focus ya de na wo pe impe bibia madam won kwa asole enso mpe bibia won pe hwenso maame ba tai enumere yesi akekafu akeka madam pan wo bayi na wonim se wonyam ene one boache kotenai meboa epa cha oda bi na minim na wonim ana epa cha wo anawruma eba no so wan kan kire me kasagu akasempa cha sa meba no kora ka kire me dia ene enka ehunu be ma wonyam na nka me dia kwa akoma no enso wan kan kire me wo bayi kasa wose na wonim se wonyam Felicia kanu kura ade no kura ne ade adwuma na wo maame nim se wonyam ana na wonim mamba cho no wonim se wonyam na me nim se me maame no wonim se menyam na wo maame nim se wonyam dabi na ifro ne ba ni mu na yesi ye fru de maame emo nkofo wo se ne fu aba wo ne bo achete no ade asem na wo kan ba atai epa wo me de ne minimum ne se yes me call ho onua ba no ho bo achi nua ba no ene onua ba no e ka kire me se eno mere se wo ba ne nyem filo minimo kame fa ne ma wonua ba ma ye ba tan ai kame fa ne ma wonua ba ma da filo na samo no kura se ma e yare me enti sa plan de emfa ne se filo ama wa hu se wonyem ase ba tan ne de na wo ye e fa ho me pa cha wo de me ye fa ho ne se ene me nanka filo no wo ka kire me sa no nanka me pesenka aja yie atu yie ana me bayi ema me ba no eba o babai Felicia o ko ma me ndron se wo twa wo bre asama wo kan tronti won kwa wo de kwa ahoma mpani ti filo abeka kire wo se eye no Mary se wo ba Felicia am de ko ma me nua boachi se wonyam ena wahu ti kabatan no wo sa na de na se ka wo ye ona mibusa wo senka me hunu sa nka wo senka bia me kura me ba ne ka kire me nka me de koma ani gura wo ban kan kire wo filo abo amane e de na se nka wo ye sam eya sa na me de me ba no so ekọ ho okọ bo ache ho nti okọ ho no ena ni nua ba no frɛ ne se ene nka wo mmra won pam na man mmra na aja be ma wodin maame kasegu akasem be ma no a
One in say, no, I come with Nadia command. And me bay so I'm Pamana Manamba. Now, one baby, Boachi, any fish are no motino, a quine way I can see say a free conquering. But I mean to me, you know, mean to me, I said, Baquin Yallian. Crobe sonana, Boachini fish yati. Fum soketuani baby, Amotinemua. Emua, I want to me bad time solly. And go on cofra ubani say, Bessin, now be a one yamuti, meet me mounty bema for frontana. One yes, sir. Oh, send me dear men, not make us say. Now I send her, me call, Mammy, one ye. Oh, ma, one ye. Na mammy fopin will say, Namu tukuti, Namudi Samu yem. Because we say, or the wo two banche bremo. Wo twa wo mato ne kwa wo bremo. Ti mu fi semanya sabi jimfo e na mu nusu no. Nye jimfo na menya. Sabi awo no kura ba yen sabi ma hwe bi. Ana onu su hwe bie. Eti se na ye den wo wie ya, wo se wo ma wo ba no nwale no. Di enti ma na ba sa ne se. Sabi aburu sabi anyado. Me fa wo sa me ba. Boache no. Utu mpaso nyina mo beda so. Uya hoho na me ba ne wo. Na wa beto me. Sabi ye di nipa kora na chichiri efie. Ha. Nti ba sa no na me se oh, opele. Mintimi ma nya de enkoda bontene na sa na tie di a ayi bra beda me dam ha na me so me ni obi nya de enkonkoda. Na ma me fa kwa sa kwa no so. Sa ne say. Sim, me manu koda me. And she say ben na money ya wo ka kire ni so wo wiam be ma frisia wa wale no. Oh, me dem me wan me anka sa ade. No no ka ni say. No, obi ne obanyem, obi na nhwe nyensen. Ene akanfo amamerem sa wom. Maame, Mary. Say no mu de, say me de me ba na e ka kire me dia. Ka me de command ni pa koro. Na nyensen no empie. Ti bo ba nyensen no e tale famu. Fabano pu emano na boache betena sena yo ye na grosum nyinala eno mel wose kanokore boache busa eno mel asem eno mel be pachu mo fum so no mo amfre se frishi anyam le bende dia me manfra enya jase na frɛ jase so on na bai eno meli no boache shinapo akosua wa ha me de be man se eno meli akasa na wabodua fa na ama me eno meli sa na betwa so popeni sa fa na ama ye de so wan kan won per sa ni eno meli akra nim me say me boache akra ma ne boache nyabotre abibi fokosua nie so frɛ jase bra shinapo nie Mede bama na sama ubuse no mele no se no mele senti sa soli boni dua meje eno mele open sa fato de be me pan sa tene ujitum sa sam no waka na eno kore sam de na me kasa se me ba no ka kire me dia da bi o eno mele de me ka kire on se nyame anim ni emra mo fra me master no e dia asem e na mo ka kire me me o master de hene me master fum so ketwa e mera akra ibedi me ho mo frɛ sɛ na aja sɛ frɛ m sɛn ɛna ɔde ka kyerɛ some de me no aja sɛ no na nsɛm no nyinaa me de wan ko dwa to ama aja sɛ wo srɛ no akra no nyam etu srɛ na sɛ anya yi ade akra no anhwɛ a ni nyinsɛ bɛbɔ no wonya kunu ni na wanka ko kan na hene ja aja sɛ na wo ka kyerɛ no aja sɛ nso ofia o eno mele yɛ mfrɛ ne mra mo mfrɛ ne mra wo ko dwa to an wo ko dwa to an ade a wayɛ no asɛ de wo ni so to na patew ne wo kwae de bɛfa so na mekata kata wani na obi papa ma wo yɛ nipa abrantie twa bɔɔdeɛ wo nu abɛ wo chimuja wo twa wo ma eno mere sasam no ma me yanka ne yɛ hu ne ka adwada me de court nkrata ebebrɛw wonu be frisia mo be hia me be kwai high court be ka chiro pray nyese prefa se ma sam ne yahumu no kore adwada me se me gina boachi achi me de court nkrata brɛw no be frisia ne akogina court adakam na ga na mera
wo ba tan a wonum se wo banyam wona ti kwade koma be ma wo fasu wongu so no wo hwe no no wo ade ne be ma na wade no waje wo ba no wo ba be kirem wo de mama perfect skin for ne trase wo atetas na semwe ye nwie ne adansefo abam ye nwie ade se no mele wo ejina wo so wo titum na aka no kore nya sade a wo me bu mperifo pa na so dia wo ye no ya hwe ya wo bibe wu asem we mu miwra yemwa ha mejo so man perfect skin ashe boko perfect skin body therapy hodi hoboko yanko yanim ene perfect skin body therapy ya bade ane de nchia kase ma obi bia a uti mi na o hwe sompa ene awie yi ne ka o se opese oni padua no eye fe na o skin so ye fe dia be bia for ni che ene perfect skin and body therapy hona wo ba ne etimi aboa o ama ne matimi akoyi ama wo de di kan wo ye obi akutwan ewo ho na opese kutwan etimi ekwa perfect skin body therapy ye start adwuma be mfidu nson ni 17 years ene ya adwuma organ ha se ye bo amanfo enti wo akutwan wo ho stretch mass wo ho na opese enkode be bia for ni che eye perfect skin and body therapy ye di skin ho adwuma bia make one and so ben aye wonim me ma me na me sister e papa a wutie me ene ne so ben ye me mafo nyina me ma nyina ne so ben ye om se na so ben aye onkwa dia ene na bebi obetimi di woni ache eye perfect skin and body therapy no aba near treat o ma ne so ben no nyina akọ ye be kan me ka bi se stretch mass ya dia e haye nuamo ma ne me ma nyina we obi a make wasanku why kese mo so ama stretch mass aba for ni chire e perfect skin and body therapy ye perfect skin and body therapy stretch mass ye firi ho na ama the machines and ye ne ye firi ho ama enye giadro ko fie o ko akoyusu da bi nye sa na tie machines and ye de ma na anase ye di eji ama je woni pe be home na na mafie mu bo no oba o so me perfect skin body therapy me kuta dro me to ama but nye sa na tie na mo pese stretch mass enko dia enye bra perfect skin body therapy asue and after a number na egu fidie no so no now they na frey na onye na yantwetwe enkomo so the number with me afrey me doctor me gida number with me afrey 055 33 12911 egu fidie no so wo de fa na hia me na yentimi na yantwetwe enkomo we obi a wafu aye kese ye kan fu kese a ya na ema na taje mo fa because ema na mo mpe fu kese o mpe sexy body but what dey na be pimo perfect skin and body therapy aso ye betimi abo mo wafu no ayeden atwe kama ama o ye kan obi a akra e wo no ho ye kan akra bo ho obi na ebia na so anase ne bo ne ba bi bo na ade atwa no eko no ewu no na abaye akra na sinsen ho bra perfect skin body therapy ebia dafofo ye de nipa ankasa omo akra kese aya abo mama akwere nyina afiri woni ba be kyem no mo hunu bi enti wodi woni be perfect skin body therapy se akwere ana keloid na aye onko ade a be piem ho na yentime de enyi emfiri ho ma o metia bia mu aje se enche kura no ye onko ahodo ayetimi e de star ma o skin de aye fe ye wo friends oil star hodo etibi star ma o skin ye fe ye ho na mpa body lotion ye o fe lotion ni ahodo ni na ba perfect skin body therapy a bitime den atimi abo mo side akabi afi ye hwe ye nuamo emma no a ompeso munya good shape no and then it is na mo kan shape se mba na wo shape na de omuntimi ntwitwi ho ni ade aha eso ade omuni bi so ya na emwa mema no because mema de omuni ma pa enti wo oba na utie mi na opeso munya good shape otonitimi yakese me kan eto aha wan kanisa obu a wonti ase ye etimi yakese na timi pija mo nko ade a madika ka the perfect skin body therapy ye adwuma 17 good years nie Ghana ha wo hia mba bebre na obu so no mbeka no kran nko ade a bebre no ato o mekra mo no mbenya fi perfect skin and body therapy enti so a wotie bi na omma perfect skin and body therapy ye choose to na mo bra fa number na egu fidie no so na frɛ yɛn na to na mo bra ya so yɛ wo Kumasi Boshen Abraham Junction Accra Osu Akwaje Park Takrade ya Woketen Junction na bra na ye to na wo pɛ ntimi den emma obi hwɛ obu ha osi so no na enkola bonisɛm na ya fekubunti no akoyɛ tattoo bi ato ne ho na ya dron ɛda obi die da no fuso bi die da sisi achi bi die da ne nsa ho obu no atwe ne boy bi din agu ho ne nyina tattoo ne da ho na pɛ sɛ konkon ade a bra perfect skin body therapy be tattoo na den afi wo kama ama wo skin na be de mesa to so kama obia ehun se wo ye tattoo be den ato ho obo na acne na se pimple ene ha no etete no ekọ na ba na nyina be pimo perfect skin body therapy e be you pimples ni na afi wo ma ye be sa ma nduru abenom na ama wo skin na den ayefe a wo nya pimple ni biem krambo e wo skin no afi nso ye sa ehwe obi a na efense ni nipadua ne wedie no sansan be gu ne wedie ni
okwa enko bi te say ekro ne sa ne mene nyina no ba perfect skin body therapy and am say skin ho dwuma ne yedi ntino ne nyina ye hwe ma ne nyina den etimi ekọ kama ye massage ne ye ka massage na obo ana ope massage ne ahodo no bi a ope bia betima romantic massage ama bia mo ya wale fo mpeta mo ye massage mo na mo ho sisi mo so a betima den ayama mo na obi so ho a o problem bi woni ba bi sen sisi na ne ba bia o ne kon ba bia na ope massage na betimi abo ama ho atowa and be pm e wo perfect skin and body therapy ma chose ya so ye no miensa pe e na wo Ghana ha Kumasi Boshen Abraham Junction Accra ye wo Osu Akwaje Park and Atakwade nso be hu yi o Keten Junction na ofe kasa homana egu fidie nso na o fe yan be body etime de atwetwe nkombo Dr. Misi o pemi kasa ma twetwe nkombo a any number na edikan no 055 33129111 na on ma yi na atwetwe nkombo na etimi aboa o tien ye obi ba ofie kasa of the perfect skin body therapy na ba odi nro bi aba odi niema bi aba na ene odi ebre opatwenya sanity perfect skin yensoma obi aso nko fie mu enko to nro mu obi a ya so ye ho na obeba na etime den ahwo kama ama den ho etime ato ye ka ne nso be asem a enipa bebe na di onya ene mama bi ofre mo sini kun ja no because of ne nso be nti obi wale na nso be ni nanim they say the eba ipatcho ne nso be ne how se wonyi se unyiye se enkubi na de baaye ana ade na de baaye bra perfect skin body therapy aso ye ne nso be no oba ye be yi nipa bebre no ayaye den ya mom we ho na akwa be hu bi nipa ya mom ne nso ben eko ti se ne nso ben kwa na agi woni mafa ye kan nso ben ya obi hu ade ko boni fe no oconosis se woni be tuntum ana wachi bi be tuntum oboso onufu bi na aye tuntum ni nyina no ba perfect skin body therapy so ya your machine say edimidi ne nso ben nyina firi ho kama ma ho den etimi eto kama na afi nso odi no enso etimi atoso na aye fe na aye kama de perfect skin body therapy eni edimu akochini ye ba Ghana ha be enfidu nsuni 17 good years ni eni ye adwuma o Kumasi Boshen Abraham Junction Accra Osu Akwaje Park Takoradi Keten Junction eni de adwuma o ho medical cause ye number no ade ho hia ye pa obu anu ayira na okosi baabi na afi na ye hwehwe no na ohua na ohwe ni ohua nti frame si anam no dwe komo 055 33129111 enema na me boso biem no me de me kasa nche bebre me kasa ma wankasa wote ase se ye kutwa na wo ho aye stretch mass na wo ho ye nen so ben akore anase oyefe no keloid ene wo ho usisi ena opese ye na opese ye massage anase opese oye oba opese oto etimi ya kase mutimi ye du ankasa dia ene bra perfect skin and body therapy stretch mass no ye nche wo ho ne yamo na okokora enti frame na ono metwetwe nkomo perfect skin and body therapy no wo share ba bia ye say be perfect share ne enyu kwetwe nkomo doctor ntida be na abesia ba ene na ochie bit machia jo ba shomani me ba machia ba show nko special ba bi pa ma no parents ni na ba be chin ya jibi asra okreni ye ne age ho nyame hira perfect skin no e ma no monka mo ho na mo ne wo mkohwe mo Liberty Conference o man here we do achieve food for thought or the bremo we ye February April edition Jubilee Park enya sam ketu akra 13 February no pano sia bompa mo sraje so o se famrik ene ewo fabra na ubenya woje Spanish tree combined ene de anti-aging group anti-aging edruaba Spanish jingo capsules eboa mo wadwe ni adwuma yie oda ma woto onase ahono mia na tom eyi srade bone cholesterol fini peduanum halitosis brayomu ha utwade hia na ho kekaw nyina be ye firi ho memu ba bi eto no de benya bi 0266114111 Tabita so full alignment yanka ye ho eno na nya free screening diabetes ni prostate so bemi sensations ya woja enkra omadina 5 stone food bridge wa so full alignment takwa di sunwa ye 0202347647 Kenjen in super papa alkaline numbi media ni krami so we obi a different way obo small size e mamoja di afisani ye wa kuma na bebo adwuma yie ye kama obi wa didi gali udi ntaw dokono na obo wewa enu ani numbi sister no modie no na ye kama oni abuso nyina nom najo orders 0241 449 191 Piwak
3P garlic mixture tuane ya kokko physical ni nitini ya kokko ehwe pai brayo mu hawo tesewa kese amroso sano na ye tititi wo fra ye kutu eye mi booster te boa me nipadua no kwamwa ne ye adwuma nipadua mu yi pa cho Colinac benya bi Chris K Garrison Pharmacy Kofodio Kanshi Angel Heba 0248928824 Mame enumere asem no adansefo wom said ye beye na ebenya brenti me pese me tu asem no hyeduada me a me tuam lole fe na ma sa badwada ne atenase ne yakasem no de asomdwa aba ana se edwada no mma ye hia wo court de open no ka kire me pa chaw e court de mitimi nko court ti edwada no beba ne atena fitiem yensiesi asem no yo ene edwada sabi eno so no misa kwala ntwene ho manso pa chaw da bi etemi jam kwan mamako edwada mache koradu baako na mo ha me a mefre ne mama mo lole fe mo kwa ezai ba ni pa baako bi ezai yeko ni pa baako bi ya 10 cedi moko eti moko no mo ba ni pa baako bi ya 20 cedi e mo dodo ayese kakreti na me mamu sika mo de beba dwada pa chaw ni bayi ana maseb mi ba ma moko bi a 150 mon kakreti mo yesei oh kakreti abroman abramu wanima adanisa mo kuan mo kakreti na sika no we mo mami bi e me fema wom me mamu dwada mo lole fe no mer se me pasum dwenti 100 cities be so mo ko ne mo ba eni wona ye ba panyini me di sius no mer na dwada ma chadu baako na mo ha na ye ntrase na ye kasem no fasum dwe emra etisom asemo me pese sesi asem no ka ha no na yesiesie no enti na me se ebre ni amwa yen enti adwada momra ne yesiesie no pa cho madam nko gina baabi ankasa kwara ne nyane ba me se eno mere adwada ye besiesie asem no enu nti ne mama o ka sika no mo ba mo ne yajabo achi nka homra wo no master enso nka because eno no so baaye no na nsem no obi ka abroman awde unsuro hwe awde osensa na de be waduane 0554931931 na yenhwe di besi 0554931931 mom trust no muntebi na yenhwe ede ebeko cause asem we nya asem a ye be ye ne troka ese ye kana sumdwe ba nyesa boni be piem ai na oba no na sebe woni na ade betena ho a mama kwai na woni na enna mesie no mere adwada ye besi nyina betwa hello Pacho din baby akase free hello Udini baby akase free ya breni sami enko why le friend that the capacity ma yo yeti o so what the boni dia ma na ana ya pucho akuba dia no idio tenya ana musubona ya ma ni tonka ya tikam ya ne tente mwa botera tikam na medical show so mo kana dwara omra ya tamo na mi ka kan that's it hello Pacho din baby akase free Your call has been put on hold. Yeah, that's it. Hello. Pacho din baby akase free. Good evening. Yenti o. Yes, yeah, that's it. Hello. Hello. Pacho din baby akase free. Hello. Udini baby akase free.
Me kasa free touch my grandson. Yentie. Me kasa free touch my grandson. Mama, good afternoon. Hello. Yeah, ma, everything. Eradi adumo. So, ma, ya mi shama na ajma pamu ya. Mamino wanya dia kwa. Wapa tempa shema bia wanya tu awon ti na uba embo brapa. And dia na that you ma akwaran that ma she ni ma wo ba wi awa akati. Mamino wanya ni kwa wanya dia. It mun kace na fasa nyame ya duma wo ba mun tunofu yo ya na nya o ba ta se se o tla wi na sa o sa ma nyame kan wo ani papa wo ya on fo ba on ba mai e Brazil ni das. Hello. Hello. Good evening, baby. I can say free. Binti mi mo mi do na so me se ma adre kakra wa asem ni yes you o ko adre ka o ko problem na o ko le da apoto emile ba e kwa de no mesi wo de nwura mo ho wo ti ana ime de ba na siara de no ma ton yo wo ti no ma siara de no ma ton so atu o mo pa wo budu kwafia wo budu kwa dimi tika da monye na so wo mo fa wo nwa no so ani so se akwa na nya de dia monye ni tika ma no e japa ni pa be didie e no fe le so ni pa be dida e no fe le so o ko na bre you look at a book, my man is so poor. I some women not a banning one, put a banning them, no plan the one car, won't you need that planning them? Like I want to come up there, man, and I saw another man. I know what was sure, your man is sure, yes. And it's what they now telling. I had to plan and you are somewhere named Mooney Manaqua as a fried rice. Najua de Besson in Aso. Hello. Hey, Emleba would have them. Hey, who can go to be blame you? Who can go to be them? Said you are the one famous here who pele, Ubajimedi. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, baby, I can say free. Because everything right. Yentiu. When you shop, I don't know about the man or manga, I miss you, man. Yes, of my middle visit to attend that moment. Monday. Oh, you best see my jaba. Edamasi. I can't tell you. Want to bring one money. Hello. 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 Pachodin, baby. The Pacho from Apia. From Apia, I'm a video. Yentio, a jacket. Now, the Pacho, the Mamino, your Mamino, who they walk about. And now, opinion is to feel any most. And so, what you're feeling in your point. And some now on the and your Prusade. And some other papa, and taking hopeful. Hello, and for friend you chat to. Hello. 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 Pachodin, baby, I can say. Yes, you. Hello. Hello. Casa. Hello. I'm a pastor of Adaroma. Why did you want to what the will? The will is just no good. Eba promote yeri bio. Leba ya wakwa wale se Leo se Rebecca. Hey! Ebusia de si eno mere. Eti juada nyame ya domo a. Momla ne entrance na somdwe mra wai. Nyame fam nkodu asomdwe mu. Yo. Ebusia de si adwade ebe wi asem no ema asem no asomdwe ne yepe asomdwe aba na ye huni ne dua gubre na adwada se wo ba na wo sa de nsanom sie bie mu a wo pele wo be hu se mra wa hawate
wo ba no wabro no emfense ma dwada wo ba ade afabra eyemire enkapo wa ene atwe akrodo wati aha anu na fabra me mpensa wa ebusu efrem ohini ni amakrancha da zo de asi ye hia dwada so mpa nkomo o kina so beba so eyebola Ronya ye